Ntwethingena kinyete wondini ya kisime shombunge kabore kudure kirasi kia ECD akiaria gavana Mutuma na taririte thirikari wene yakite irasi Kathumba ndene ya kaunti ya Meru akimena ndio tongire bu kabere akiwa ni bwaremerwe ni kwolele bobo ya kithomo kia ECD na wite thirikari yawe yatire kithomo kundi kikowatilo bobo ya kenda anabani ni bete na mbere kumenyerwa kithomo. Akiaria kiri ndonga yake wandini ya kisima na nkurukia akiaria kiri chukuru ya Muringia na primary akirugura kirasi kia ECD gavana Mutuma ntwethinkia na kuyerete giki kio kirasi kia mbere wakwa rungu rwa kaunti amwe na kwithirwa arimu ibatwire kuromba kirasi chukuru ino ndi utongoria bububunthe gutire gavana wabaririkana. Mutuma riuga na umitie muno wakira chukuru ino kirasi amwe na kwithirwa ithiritwo ari kitini gwa kagita kamwanko omwe ntikuwa gikio kirasi kia bithatu wakwa mwalimu Mbonaya ni ya 3 kujengwa hapa ama ni ya 4? Darasa ya county ya gavana ni moja. Nyinyi watu wa Ntiribiti babu na ngateka bogorongo era mangavana barabangi gavana mbere ataka kirasi na adhirete miaka 5 gavana baire ataka kirasi na adhirete miaka 5 ofisini gavana wa bathatu ibo Muriga reta wate rega no baire ataka ntego thania na gete ilasi birea babu na ngateka bogorongo era mama uteke lasi yaka na miaka 2.5 si mama alikuwa anasema alijenga ka agire kiondone kiawe kana ine kaiko awe agire muchi Mutuma na mwaka yomwe Mutuma no rika na sugwe ntora ya Ntirimiti no rika na toana toeto ato itama batine atoreta sukirasi keshima kenankanya kegekera nankero kebekere motisha ya kuthoma na bukonia mubango wake wa uchuru. Madam Jerry, the quality assurance officer, ametu challenge ya kwamba tukipea ama tukilisha watoto wetu wandogo wale ambao sheria inatuambia tuangalie katika hali ya masomo, pia tuangalie hizo grade zingine ituiyite na au tesa wasawa. Imiarire weto mbaru na MC wa kisima Patrick Mutuma kiuga kagita kawathani buthiru gutire maendeleo na gaburu miaka ere na ara anu batu twetere ndoene twe sometimes maendeleo jaura bati kuma gutonya wa gavana antu antimeti kwende botone botonete especially antu Murangi ni bonete maendeleo botonete kiambera ambuge kirasi giki kiare thirikari rethirire ndikana kero bairo ikoro bathiro ngo bathiro ngwa akoro bambire kuringa siasa bakiuga Mutuma na arere kirasi kia no tuko kiareo batinga no kuja ndethira kura manto Murangine anda kwera uno ndaringero kura no manga to kirasi no mpambecha na to contractor na to kirasi barabara kuma thirikari cia kuma 2013 barabara itageta kuthithwa batinde Mutuma toina Mutuma ndo mwera manto Ntirimiti ndamwera ndaringero kura nyinge atwere mbecha na barabara cia thithi atia kuma gicigo mbunge kia Bore ngiripotera ndeto cia Weru ni ukambitaga ki Mutegi.